yang hatinya beriman kepada Allah dibuktikan dengan tingkah laku, tindak laku, perbuatan, ibadah. Ben ala ko bagus, ala ko ibadah. Kak dinto orang-orang saya bakal masuk surga. Dua nikah orang mujan sampian andi kapi dan kula yakin mun yakin dari ayat kak dinto hadirin cak kubater ajunan bakal masuk surga kapi. Amin. Bahkan bersitung hadis saya lebih mampu nggak boleh. Kanjeng Nabi ada busa nikah. La yadkhulul jannata ahadum minkum bi'amali. Sampian orang mujang tidak ada yang masuk surga dengan amal sampian. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, maka sampian masuk surga dengan kui amal? Wala ana, saya pun tidak masuk surga dengan amal. Illa anta ghammadani Allahu birahmati, kecuali Allah memberikan saya rahmat. Artena kula ben ajunan masuk surga ni kebeningan dalaki lako ibadah tapi ngandalaki rahmat ta Gusti. Boh mun rahmat saiki masuk surga nih melo rahmat kapi makin nih. Amin. Masuk surga kapi amin. Cok saking ngapah masuk surga ni kan ngandalaki ibadah ku beter kula ben sampean. Ibadah ka amma saiki masuk surga. Cak kula ben sampean apa jeung bektone ibri rekare. Cak mun kadung niku sinetron make beujeung ngae kelakuan sponsor. Nggih. Kapan sponsor kercuk ngala udu sajadah yang pariade eng TV na. Ori ngadup barak cete kadup daja. Tako tak nyapuk ke film aja. Beda. Cak tor kadang kula bi sampean apa jeung make apa jeung pikiran beda luar beujeung. Berempat kali kula ben sampean apa jeung duhur kelero rakaat. Oleh telok oleh empak dia. 4 rakaat bisa kelero dek rumah ceretan buk. Cak kula ben sampean ibrik bekto 4 lekor jam sehari semalam. Apa jeng tak sampai 5 menit. Masa 5 menit kadep ke Allah ki lupa emak engak man kagaman. Termasuk sen ku mikir. Betangki. Cak tor kadang guring cuko iku lupa dina apa jeng. Lebur bajeng esering guring cuko. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah adu cuko kalau lupa tak ibadah. Iya kana butuh iya kana menteri betabin ni teri temu dapur. Ghairil maghdub alaihim waladdall. Adu poton kana mane mecek larang gelak cuko kok. Cak bajeng esering guring cuko bajeng ni ke saya kiba masuk surga ki. Nggih. Abajeng masjid tor kadang masjid ibun bareng bah beda jam lampu tup kayak depan ro. Apo pamari saya baca. Rapatkan sop dan barisan. Mohon HP dimatikan. Duhur jam abajeng ibu kona selake ngimami si bini amak mum kau selake na beda bacana semen Gresik kok tak tertandingi segera beli diskon 50% untuk pembelian pertama di bulan ini. Beda sedaya bu. Alhamdulillah lengkap berarti dina adalah. Tore pejang ka emak saya kiba masuk surga ni. Bener. Makanya mun bajang cak iba berang sak gambar. Jangan membawa sesuatu yang bergambar makruh mengganggu kepada kekhusyuan. Orang khusuk ni katanda na pun ulama saten pun tenah. Orang si abajeng ni kata oning sebeda kanan na serah sebeda acara serah ni kata oning ni kering khusuk. Kula ben sampean dapat boleh si Edin nak cak mage si Edin nak temu cak sapa. Cari ngapa? Makanya elang kerja Roma tempat pabajengan bun bareng lang kerja jak sang pasangi bu. Kak, tempat pabajengan bun bareng papolos. Cari ngan diberiin ecem, pah iberiin kalender mate ecem mate kia. Terus pana bajeng pah nikut jam secengeng jemi cengeng deh. Terus pah keluar cek diurin kalender, bang tabengan itu rok bunte daya. Mari cek dengan apa jeng bisa sambil celing cek kaki sake bah nemu betangki teti ibun bareng pabajengan ni kata orang cek beri mana 4 jam sebab bunda jah jelas mun ibri na foto sebab bun lau cuman cek makin repot makai ibun bareng polos nunduk ke baba benih khosok saja dah nak kempar Mekah bah bitong tung 2 telom 4 tung 2 mak nang belu bang lah benga Mekah dia tak sedih ke gula ben sampian makanya sampian yu. Kalau sampian itu sholat terus andi rambing polos nikah sampian ke saja de sampian ningali ke bebe
mulai dari takbir sampai assalamualaikum, kecuali dua tempat tengal neka au dari pasojutan ketika asyhadu alla ilaha illallah tasahud awal, tasahud akhir ketika illallah baru tengal ngalle katanang. Selain neka sabek ka bebe ka pice ningali man ka kaman mak le tak terganggu pe jeung kaula ajunan. Jelas lamba bade situng orang alim asolat hadirin. Ketika abajeng ring alim ni ku tak pah bede kois ni saya terkenal gila ka Laila, yang terkenal Laila Majnun. Kois itu terkenal Majnun karena saking lebura ka Laila sampai kois kak dinto para gila kan sampai bede lagu nah ternyata cinta tak selamanya berakhir dengan kisah bahagia kan bede lambak lagi. Laila pergi dan diasingkan oleh ayahnya, tak diizinkan karena kois orang miskin bukan hartawan. Kois sekila ni saya nabeng Laila beda situ ngoreng abajeng. Kois ni kalebet ya deng si abajeng ni kan abeng Laila. Mari abajeng ulama si abajeng ni kikir ke kois kaki je kila ya orang abajeng ele beti iya dong salah kaki kena beng paraben kois ni ka atole pah ngucak Hongkong ke atas kaki deki kada juga dia kan rengke dengan ke atas lagar sini ke bu mun gula acara mana kana gini ka aga jalim begbina kana aja yang ku kancana bulan ni kene kia gula lu coba saya acara mak kiai ku tak takon anak buru temu aja pas tedung ya deng deh jami tikal buk njana la tedung nalo apa nak lagi benih bojana ngaji tik tak napa sepenting jama semak ke panggung tekok sandal kule kecok mari ni apa kule teman pengajian kapan turun sandal elang bu iya pi grup na ngajian je yo tiaki bah sedeng kan sandal kule ni kene ni kan ni mun di kule elang tak kira situ wa sing ngecok ya grup na wadi aja adulnya pon Allahumma sholli ala Muhammad mai bah mari pasal mai bah mule debak gendim magi buru lah mai tepan ya buru gi buru pon tiba ada orang abajeng ketika abajeng kois ni ke bah lebat jadi orang abajeng ni kak si abajeng ni karena kiai ku jak pahtuk kemarin kaki kurang ngajar kois gila kaki ya masa aku abajeng bi kaki ele beti iya dong sementara kaki jekeng nabeng peraben kois ni ka atole bah aja jawab kenapa jawab nah sekile je kaki beningko bangko cengko si abajeng kaki je abajeng ngadep pangeran kan kaki je abajeng ngadep pangeran ki bisa ngatela engko sinabeng peraben engkau senabeng peraben bayi tak ngatela aja pada kaki abajeng ayo saya kemas saya hosok ya apa saya ngadep pangeran saya hosok apa saya ngadep peraben saya hosok jadi jangan kau sekila kaki abajeng ngadep Allah ngadep pangeran ki bisa ngatela engkau senabeng peraben jangan kau nabeng peraben tak ngatela aja pada kaki abajeng pikir-pikir keceritaan ni kuda ban sampian ku tak ungkuan kuda ban sampian napa boleh luar di lembajeng saya pikir ternyata dunia bener HP elang sehari tak temu miskol ban HP lain masuk geng tak amunye sehari kelum jeding tak ada sehari ke kamar tak ada tak kok tak nyapo abajeng Allahu Akbar aduh ya jok ke sepeda ku HP jak sampai assalamualaikum saya ingat kacok ke sepeda jubuk jadi kan atahiyat saya baca Fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin de emak Arya kan tersinggung kan nolak kaki si dia jebuk mangkana untung hadirin bi kanjing Nabi jamin sampian semua nanti akan masuk surga dengan rahmat Allah maka mun rahmat Allah seikaya kendaraan ke surga cak kobater orang mujan satu aja sampian sahadir makin bakal masuk surga na Allah amin satu aja sahadir bakal masuk surga amin satu aja sahadir bakal selamat amin apakah semua akan masuk surga maka Raja Tusa meskipun Raja Tusa sampian pakun masuk surga meskipun ahli maksiat pakun masuk surga meskipun banyak dosana
pak kun masuk surga keng por gelu ka neraka. Lah kalau masalah masuk surganya tak kira burung sampean pakun masuk surga, tapi dikumba dulu, dikursap dulu, dibacu. Arah apa milah gila you? Lekan ngerti sampean kan maksudnya kan? Iya kau lah ngerti lah siapa? Mun abahas masalah swarga, nah pasti swarga kak. Keng sera setusah sebelum ke swarga. Cangrep kanar kegelu. Lenikah kula ben ajunan, kula ben sampean beni cuma terus swarga, tapi tak tero masuk neraka. Mangka namun masuk swarga kalaben rahmat, kula ben sampean andi andalan tero tak nyetingakan neraka kalaben syafaat. Mangka paham moloten dewi. Napa saya tero syafaat. Orang ini kemun syafaat tibi kanjeng Nabi tak kira nyetingkan neraka hadirin. Ingat napa neraka? Neraka itu tidak bisa dibayangkan. Bagaimana kita membayangkan neraka? Di luar pintu neraka ada malaikat Zabaniyah yang menjaga sandal. Sandal ni ka sediaki ka orang saya masuk neraka. Tiap orang saya masuk neraka. Pangangkui sandal ni ka hadirin. Sandal gak dinto tak usah angkui. Soko ia bengaki ia tasa sandal ni ka. Orang saya bengaki soko ni ka tekangalkal hadirin. Saking dari panas neraka. Katina apa masuk ke neraka? Kuda benajunan tak usah sampai depak ke apoi. Yang telaki ke curang neraka. Apa yang kik beda ibaba? Mulai di atas kolek kuda ben sampai ampun poton atal talan ancur tak ada segala hadirin. Tapi cepon Allah dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Sampun kolek kau leben ajunan poton ancur angus masuk neraka. Kenteen baddalnahum juludan ghairaha. Kente kole anyar teuking pa anyar pole pa genteng pole poton pole anyar pole poton pole anyar pole. Ana pemi kente anyar to liyazuqul azab makle aroma sasake libe libi kaula ajunan. Mun pah kapan poton torot ya mare sake eng cek la poton punten pa anyar pole hadirin. Nikes ketakok kaula ajunan tak kira beda kuat masuk ke neraka. Mangkana kaula ben ajunan hadir saat mangken mengadakan maulid di mana-mana. Tadok boleh arpan kula ben sampian mi pola kala ben maulid iya ko umat. Amin ko bu. Cengeng. Mbian je norak jolok teman nemuring genteng mun dia. Dia tak percaya aja berarti mbak. Berarti lo percaya aja cek kula genteng ki. Tak percaya aja cek kula bayi lo percaya aja. Kalaban maulid menter iakwa umat Nabi Muhammad. Kalaban maulid menter ibrina syafaat. Mun syafaati cak kubater kau leban ajunan tak kira nyeting ke neraka. Amin. Amin Allahumma. Anapa beda singibah mun beda singibah tak kira celaka. Nih sampian entar ke kota mungkin entar ke kota Jember ya kasakan banyak polisi ki mungkin ki. Karena ada karnaval, sampai terkait kota Jember ngibu sepeda blong, selagi bersepeda blong, sampai ngibu senjata tajam, ngibu arek, bahaya apa tak bahaya? Tangkep apa tak tangkep di polisi? King mun sing awal sampean nika nih, Pak Darto, mana? Sampean ngibu sepeda blong, sampean ngibu arek, ngibu senjata tajam. Entar ke kota mungkin, King sing awal Pak Darto, bi polisi kota tak kira tangkep sampean. Bani takut kesampian takut ke Pak Darto nare. Gula pai barak tahu lagi buruk. Oh gue aja dengan salaman ini pada kekapidis saja. Aja gula kening perengges sekali lagi buru di budi. Sampian melanggar, kok melanggar? Ibu sepeda blong. Sampian tak helman. Pakai ngibas senjata tajam pasti tangkep bi polisi kasah. King mun sing awal Pak Darto sampean bener Pak Darto gi Pak gi. King mun sing awal Pak Darto bi polisi kota sampean tak kira tangkep hadirin. Anapa polan segi besampian orang separat tu ke atasan. Jelas? Mun beda orang parat tu sing iba maka sampean tak kira elikuli hadirin. Sanika dan kula sering ngacaret setiap pengajian kula sering ngebeda. Kula ni kau teman-teman di pengajian tepan di macet Madura. Macet pasaran kul 10 pagi acara nah tak bisa masuk
kuna ngabala ka panitia tore na ako ni ben sepeda enten kiai aku ni ben mobil kawal lagi kiai mun kawal ada tak lolos apa kun lolos mun bede sing awal engki ya tore